la Samaria maber. Nen, ng'at mo achiel lapun chik oa malo, otemo i Yesu kun penje ni, lapun, atimo ang'o wek alim kwo mapetum? Yesu penje ni, gichoe ni ng'o chik, ikwano ni ning, udok ye ni, ma ruot lubani ki chunyi duju, ki tibuni duju, ki tekki duju, ki tammi duju, ma la wori bene machari mare keni. Yesu gamu doge ni, idok ye kakare, tim kit meno chi bi kwo. Ento dano no pemiero loyo kop, openyo Yesu ni, la wora ng'a? Yesu dok ye ni, yam tie dano mo mawa ki Jerusalem, chiero piny tung Jericho, chi urwate kilo yak, gulunyo bongine ki kume, gupuode, guchier guweke, kundong chok to. Ajwaka mo palo ba, uno bene tie ka lubu yo meno, ka unene, chi ubare ukaro ki ngere. Kit meno, la Levi ka oi ka beru meno, unene, ubare ukaro ki ngere. Ento la Samaria mo, ma uno bene tie ka wori yonu, kama en tie ye, ka unene, kicho make kume, uchiero bore, onyo mo jeituni ki kon vino, iwang rete, utweyo. La chen, ukere wikanane, utere ot welo, ugwake. Uruone okwanyo lim, umiyo bod ngat magwako ot welo, uchike ni, tuoye, gin duju ma ibi miyo makaro, ana bi chulo ka aduogo. Ang'ai kin jo adeki, ma itamni uberu la wot dano no, morwate kilo yaki. Udoge yeni, ngat mo time kijani. Yesu wajobore ni, in bene chit, ichitim kit meno.